FM turi nagwe uturo bukigaruka na gwita digital. Weru TV na Weru FM ni tutongerete ruterero rwa mitandao. Download app ya Weru TV kana scan QR code DJ ukenerio dongi bo Weru TV na Weru FM dimone yaku magita jonde. Weru digital ni kumwago junde jure nonto gutekyo gigago kurukira scan QR code DJ utonye mwago ne juju jwa Weru digital. Na kuringana na Ministry ya Kithomo nkurukia mashukuru magana jairi cha secondary cha boarding ni nginyuma ya ritwa kugoma na bangi kinya gutiga winyangia bobu nene gya kumakania ne ate migomweji ni tigiteana banini 16 batete mioyo yao nyuma ya kuira nyomba ya kurara chukuru ne utumishi Girls Academy ntericha Nakuru abaingie ni baretie na kuga kuombika ni rundu bangi ni mitandao bangi kurero bobu doku na jangi jama ingi ende kiuria nere thina yongwa ya migomo na wagindo ni bobo ba mashukuru buri umania nambi twenda kuigwa kumakirigwe nagwe utoe maoni jaku igurira makarika jaja wagagia abashukuru tugikuragia uridugania nembi kaumoka wagagia mashukuru tutumire maoni jaku kire namba yetu ya SMS erene 23578 tukethura tukithoma maoni jaku kire SMS chieto na kinya akire mitandao yonde ya ukinyaniria na ruru niru rwaria tukethura tukiariria nyuma ya kagita gati kuraja na ageni bakwa baria nyuma ya kagita gati kuraja tukethura tukigwatanira nabo kire studio chietu amona Nteto iria tukudhuranirite ne Yaria tukudhurania kiri Nteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Nteto cia Weru. Otuiria kuonania blogger sniper koragirwe na mwirijo awe ni jori mwekuru mukuru kumereria matagiti kia MCA wa Ndine Antunene ekiriro aria rweturwa na aru aturitega wagagia burebo gukojero machukuru wamba bwandithia gukojerwa njoguni mukothima Tharaka. Nteto cia Weru. Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV Jumatano yaku ya ntariki 17 mweri wa 6 mwaka wa 2026 ne agrete kankugwate ogeni kire Nteto chietu chia Thaa Ithatu mbetagwa DORCAS wa KAARIA monaniria wetu wa mathithio ne Purity Richard gatwamberia Muthoji wa meri wa thirikari niwe pathologist Johansen Oduor na rikitheti ate muthiani sniper akwire kumania na kwaga miruke